hugwa na talan na gaifulu hugwa. 2012. Hugwa na talan na gaifulu tulu. 2013. Hugwa na talan na gaifulu fatfat. 2014. Hugwa na talan na gaifulu lima. 2015. Hugwa na talan na gaifulu gunung. 2016. Hugwa na talan na gaifulu fiti. 2017. Hugwa na talan na gaifulu gualu. 2018. Hugwa na talan na gaifulu sigwa. 2019. Hugwa na talan na gaihugwa na fulu. 2020. Hugwa na talan na gaihugwa na fulu na gaihatsa. 2021. Hugwa na talan na gaihugwa na fula na gihugwa. 2022. Pagu will be this one. Hugwa na talan na gaihugwa na fulu na gaitulu. So let me repeat it again. Guahu repeat it. Hugwa na talan na gaihugwa na fulu na gaitulu. 2023. Hugwa na talan gaihugwa na fulu na gaifatfa. 2024. Hugwa na talan gaihugwa na fulu na gailima. 2025. Hugwa na talan na gaihugwa na fulu gaigunung. 2026. Hugwa na talan na gaihugwa na fulu na gaifiti. 2027. Okay, so we're gonna go ahead and go over kuåttro na sakan siha, the other years. So we're gonna go ahead and do it again in Fino Hatsa. Talan na gailima na gatus na gaihugwa na fulu na gaihatsa. 1521. I believe, no, that is not the year Magellan came. That was 1540. So disregard the Magellan talk. Okay? So, talan na gaigunum na gatus na gaigunum na fulu na gaigualu. 1668. Talan na gaisigwa na gatus na gaifatfa na fulu na gaifatfa. 1994. Talan na gaisigwa na gatus na gailima na fulu. 1995. Or dispensa to 1950. Okay? Now we're gonna post that. Address is the grupa.